Right, dukomeza na episode ikurikira. Ngiye wumva nitwa Yamani, nitwa Biza Yusa. Nishimiye kubana namwe. Reka dukomereze aho twari turi. Ibi byose nibyo twagiye tubona. Bari kumunyuzura kugeza naho bamwirukanisha ku kazi. Yababaye shaho. Baba Caritas bitwa ngo ni basaza banjye. Bamwirukanishije. Namanya Jordan. Izina rye yitwa Jordan. Dia selalu bantuin aku. Iteka aramfasha. Ibi byose nibyo twagiye tubona ndetse ko nakandiko yandikira mama. Gue peringatin lo gak usah deket-deket lagi sama Feli. Narakuburiye ntubi inshuti n'uyu mukobwa. Njyewe na Vilo ndetse na Helga turi kugerageza uyu mukobwa dukora ibyo dushoboye kose atiyumva nk'ari mu rugo tumubuza amahoro. Ese nawe twagarukiye nimba mutankunda ndaza gusohoka muri inzu ngende. Dukomereza aho twari turi. Aka na gace ka kane. Arababaye shaho. Buretse gato ndekura. Tolongin aku gue. Nta nubwo unyuzwa no kunsebya. Suzuguro gusa. Baturaho urugi. Wumve risohokera. Jena baturaho urugi. Barikanga, Ara gitu. Abakobwa iyo barakaye ni gutya bamera. Lebih serem dari gua. Arabakanze. Lebe. Diribu. Apa sehina itu orang-orang miskin di mata. Hakuno yaragarutse afata ikaramu na agenda yongere yandikire mama. Ati ntago nava kwizima. Nanya aku kalah. Kubera ko byabivuze ko nsinzwe. Pura-pura baik sama papa supaya ngambil ari kwigira mwiza kuri data. Hati papa. Setelah kugira ngo atsindire umutima we. Itu apa? Manfaati. Nyuma yahazadufatirana dukoreshe. Ba. Ntago ari kubitekereza wowe. Ayo ni amagambo yumvise bari kumuvugaho. Buktiin kalau omongan ntago natsindwa. Raga itu salah. Ngomba kugaragaza ko amagambo Helga yavuze atariyo. Dikit pun di hati aku nggak ada kugaragaza ko yibeshye. Niatan buat ndetse mu mutima wanjye manfaatin kekayaan. Nta bushake burimo bwo gufatirana imitungo y'aba bantu. Nta bushake burimo bwo gushaka ubutunzi bwabo. Rebe. Mana ya tehnya? Icyayi kiri hehe? Je gushaka icyayi. Au. Je gushaka icyayi hari akamukase. Lagi nyari apa? Wari uri gushaka iki? Nyari teh. Ndi gushaka icyayi. Be relax. Kugira ngo numve ko ntuje bamaze kumutesha umutwe. Umukobwa datuje ufata icyayi ukanywa. Utazaba nk'aba bakobwa biyahuza ibyuma cyangwa ngo cocktail. Niba abakobwa sinzi ukuntu bateye nimuzabigane. Ikindi kandi uri kureba iyi filime nyine ari kuteye uri umuntu mwiza umva komerezaho. Upfa kubugura bonema. Uzi ukuntu ngukunda. Kalau butuh bantuan bilang. Ikindi gihe nujye ugira icyo ukenera bivuga ko ugikeneye. Nkamukorera icyayi. Ferry. Feri yajebetse yabonye umusore umwitaho. Masih udah ngobatin. Sirakoze kunyitaho. Naravugishwa. Abonye umusore umufasha. Mu bandi bose yavuye mu bandi bane. Twatangiye batubwira ngo ni utuje umutima mwiza araho. Hari birye. Rebe. Amuhereza icyayi. Urakoze. By the way, rero lain kali kalau ada kejadian kayak tadi, ikindi gihe nibyongera kuba cyangwa se bikagenda gutya, ntukajye usubirikanya nabo. Ya meskipun gue setuju ya. Wena nabyemera. Sesekali mereka harus dimarahin. Hari igihe babikwiriye ko n'ugire nabo bakosorwa. Binyuze mu kuba umuntu yanabatonganya. Tetap bersikap baik. Ngo icyo uri kungiramo inama ndetse ugira ngo nsabe uko ngomba gukomeza kubabera abana umwana mwiza. Nyine kuri bo wowe ukomeza ubabera umwana mwiza. Keras-kerasnya batu pasti bakal hancur. Buriya reka ngubwire uko urutare rwaba rukomeye kose. Juga sama tetesan air. Nubundi gihe kiragera urwo rutare rukamenwa n'igitonyanga cy'amazi. Kandi wa muhungu uri kumbwira ibintu mba nshaka kumva urebe. Uri kumbwira ibintu mba nshaka kumva. Iyo mba mbona umeze nka Yamani. Abandi bahungu babarusha kubwira
abakobwa neza ndi mushaka mucunge neza nje nzabatwara abakunzi njyewe nzi bajya bamamagara se bakambwira ngo baranshaka nkabyanga ngayibaza umunsi nabyemeye bajya bambwira ngo mvuga neza ngijwi ngo babumva ngo rirababohora mbere yuko baryama babuze ibitotsi barabanza bakareba filime yanjye ngo barankunda niko bambwira ariko nkababwira ni wowe nta kibazo na boyfriend wawe mufitanye ikibazo nta kibazo banza urebe ko wenda nko mu kwezi yaba yisubiriyeho mwabahungu mwe rero mbahaye ukwezi mufata abakobwa mukundana neza cyangwa mbatware ngiye nabatwara kandi ngiye icyo mbashaka baduna amafaranga banzanira barebe filime nziza nta kindi urumva Jadi penentu yaje hakuno yandikire mama we jatuh hati pada dia. umunsi bisa naho rwose amaye ingingo ndetse gufata umwanzuro ko ngiye kumukunda Suaranya yang lembut menyapa telingaku malam ini. kwandikira mama bagomba kumwandikira ukuntu byagenze yabonye umusore ndetse rwose amuhaye impamvu yo gufata umwanzuro nkuko yo kujya mu rukundo nawe ariko mama noneho iyo niba ari wari kwandikira mama we ariko ngiye mba ngomba kubabwira ibyo avuze byose siko kazi kangeze kandi nkabibabwira mu buryo abivuzemo urumva iyo nicyo bita art urumva dubbing artist sasa ntibyatinze atangiye gutegereza ko akuna umuhungu aza kubanza hakuna abanze yigere yigira amashikore aza kwigera ayo mashikore mana nanjye kuba amashikore nabishobora barabashenji yaje hakurira abanza tamo abanza ashyiramo icyangwe Karena waktunya berangkat. aha baramuhamagara rwose bamuhamagara icyo gihe cyo kujya gufata ranshi nuko dutangiye episode ikurikira episode ya 4 ndetse nuko turi kugenda dutangira umwaka 2026 mbahereza filime Junior Robert yagarutse nka Raga ariko man mbahereza filime zisukiranya nk'ubuki ku mazina yanjye mukongeraho Mr Honey ubuki umwaka n'umuriro umwaka n'ubuki urumva 0785533208 ukabona filime nziza Senyaze urumva noneho Live at Bodyguard Oni njyewe sogokuruza wa kera yari umusemuzi w'ibwami kera cyane yari umusemuzi w'ibwami rero niyo mpamvu nanjye naje kwisanga nyine nta kindi kintu sibye kuvuga nyine Live it Bodyguard. Kita jadi kan sih ya? Iyi ni episode ya 4. Kata papa sih jadi. Yarabaza niba bari buze kujya gusura igituro cya mama wabo murabizi ko yarapfuye. Data yavuze ko turi buze kujyayo. Urebe. Uyu munsi ni umunsi wo kujya gusura igituro cya mama wabo. Umukobwa avayo yatayemo icyangwe. Hakuno yatayemo icyangwe nawe yabaye mashikore nk'abandi bose. Aza hakuno. Urebe. Kenapa? Ikibazo ki? Aneh ya? Baramureba akoze ubu nkaka koko. Barakareba. Mwiza. Cocok sama lo. Birakubereye pe. Kandi wa muhungu we mba mbona umbwira ibintu nshaka kumva. Urebe. Friend. Biratandukanye pe urasa ukuntu wagaragaraga siko kiri kugaragara. Gue cuma pengen rapi aja. Ini dong. Nggak bikin sakit mata. Nggak kayak biasanya. Vanjewe mu maso wanjye nta kintu cyahindutse ntacyo byantwara. Jordan, dia yang kasih gue. Rero ndashimira Jordan ko niwe wabimpaye. Ibyo mubona nambaye byose. Oh ya, hagati aho tanda terima kasih gue mu berpikir rwego kugira ngo rwose wagaragarize rwose ko ngushimira ndashaka kugutekera. gue masakin apa. Shaka ngutekera iki? Repot. Gak apa-apa kok, Va rwose nta mpamvu. kan emang gue yang mau. Oya njye ndashaka kugutekera. Nasi goreng aja. Jordan suka nasi goreng. Nabyumva turamutse utetse umuceri ukaranze ko Jordan ni wakunda. Yego se? Ah, pas banget. Gue tuh di panti Birahuriranye. paling suka lo masak Uzi ko nare muri urufere naho nabaga. nasi goreng. Najyaga nteka ngiye umuceri ukaranze nge baranzi. Nge ndakaranga.
kibazo arabyemera. Tapi habis gue masakin, Nyuma yuko rero maze kubatekera ntago muzongera ku NU. Masakin aja dulu. NUC. abasezeranya ko namara kubatekera bamaze kurya ntago bazongera kumufata uko bamufata, bamutesha umutwe bigira ngo abatesha umutwe ngo arabarakaza. ada perlu apa? Azakuno mu gikoni Ada, kaga iki hano saya mau nicyo nagira ngo mbasabe. Tak sendiri. Ese nateka? boleh? Gak boleh. Oya ntago wateka. Yang boleh Hano masak muri iki gikoni cuma njye njyenyine umuntu uteka, we rero ntago wateka, uri mabuja mu yandi magambo. Ndati sawa. Igikoni cya mbere banga kateka, aza hakuno. katanya enak-enak banget. Mana we birasa n'ibiryoshye. Kak Feli. Miss Ferry, Bi, saya boleh pinjem. ese mwandiza hariya hakurya kurya ganjye ndashaka guteka umuceri ukaranze. Kak, udah jangan nggak apa-apa. Waretse nko gutekera, oya ndashaka kubiteka nta kibazo. Saya mau masak. Ndashaka gukoresha uburyo bwanjye, birungo byanjye, ntekere biriya bikomangoma bine. Itu buat anak-anak jelek itu. Icyo mvuga bariya bana batesha umutwe bari aho ngaho. Boleh. Rebe Tada! ntibyatinze amaze kubatekera, Oh, ini namanya nasi goreng panti. aza kubatekera n'umuceri ni orphanage Beneran dong? fried rice. Abangaba barataka ni impanga ebyiri. Belum. Jangan banyak ngambilnya. Uva ntiwarure byinshi Kebagian. kubera ko Jordan ntabwo arabona kuri uwo muceri. Artinya buat kita juga. Ibya Jordan biba ari ibyacu wana. Gimana nasi gorengnya? Urebe barashaka kuwumaramo n'uwo bawutekera atarawubonaho. Ini buat lo. Akira Jordan, Makasih ya. murakoze. Aba barya ibiryo umwanzi yatetse, mukuru wabo Laga we yanze kubirya. Gila. Sha ntago njye ndi bubeshye, Gila ini nasi. biraryoshye pe, uyu muceri uraryoshye. Pak. Mana we, uwajya agateka bivuze ngo uyu munsi bamuryanya amanota. Ese Laga we ntabwo ushaka kugerageza? Tampangnya aja gue udah gak nafsu. Njyewe nkibibona nahise mbura peti, sinabirya. Yanga kubiryaho. Ndati sawa. Enggak. Raga, Tahu ini terbuat dari apa? Tapi ini rasa. ibi biryo sinzi ikintu bikozemo pe, ariko biraryoshye. Sinzi ikintu babitetsemo, sinzi ibyo babitekesheje, ariko biraryoshye. Urebe umukobwa azi guteka hakuno rwose. Mr. Johanna vayo, Cobain. Ini ariko wa rwose wagerageza ninjye wabitetse koko se. Gerageze ku muceri yatetse. endokin ya. Yum. Coba ya. Arya ku muceri umwana w'umukobwa yatetse. Wow. Wow, Banget, Vel. biraryoshye cyane. Saya jadi ingat almarhumah istri saya. Sering masak nasi goreng kayak gini. Nibutse umugore wanjye yajyaga ateka umuceri nawe gutya, Dia habis makan, ndetse nyuma yo kurya umuceri mama kalian ya. ureke tuhite tugiye gusura igituro cya mama. Kamu ikut. Ese Ferry nawe uraza tujyane? Pak, biasanya kita ke makam mama cuma beli loh. Ako papa, ubundi ukuntu bisanzwe twebwe batanu nitwe tujya gusura mama. Arashaka na Ferry bajyane. Ya udah kalau gitu saya nggak usah ikut aja Pak. Ya rwose ntago ngiye ngomba kuza. Kamu kenal sama almarhumah. Ndashaka kuza ukamenyana na mugore wanjye nyakwigendera Flora. Habis makan kita jalan. Nyuma yo kurya turagenda. Raga arivumbura. Aka gakobwa naga gakunda, nta nubwo ashaka ko bajyana gusura mama. Mama ni nyakwigendera. Byatinze. Vango nubwo Raga atabishaka ariko papa mukuru arabishaka. Umukobwa agomba kugenda bakajyana. Uyasubira inyuma. Wa mukobwa we ubu nshaka hiki. Nyali lo gede juga ya. Uratinyuka cyane, urasa n'uwasoma impyisi. Umugani wa muhanzi. Ufite umutima ukomeye ku buryo uzana natwe. Uratinyuka cyane, urasa n'uwasoma impyisi. Bajye nanaririmba. Ya, Vel. Ferry byumve. Apalagi kalau soal mama, mereka lebih sensitif. Ibijyanye na mama, kandi iyo bigeze kuri mama
babyegereza umutima cyane. Umukobwa yari asubiye inyuma ariko Jordan amwumvisha ko bagomba kujyana. Baracyagerageza kumwakira kandi nanone iyo bigeze kuri mama babyegereza umutima cyane. Baza gusura mama, aho baje kumusura nyine namwe murahabona. Bamwitaga Flora. Sama anak-anak. Yaje hano ati ndi hano nanone hamwe n'abana bacu. Mama ndagukumbuye. Uyu nguyu ariko imbere yari kubona mwanzi we. Kamu bisa tabur. Ferry nawe reba gira. Fata indabyo ureba rebe. Ubu nawe ni mushiki wabo, numwe mu muryango nubwo wenda hari bamwe batamwemera. Afata indabyo areba rebe hakuno baje gusura mukecuru Flora. Andai kamu masih ada sayang. Sherry iyo uza kuba ugihari pasti akan senang sekali punya anak perempuan. Wari kwishimira kugira umwana w'umukobwa nka Ferry. Ferry. Pimpin doa ya. Yobora isengesho dusenge. Ayobora isengesho. Papa arashaka atume yumve ko ari mu muryango numwe mu bandi nawe ntatandukaniye n'abandi nubwo bamwadopse. Naba ari uyobora isengesho nukujya bamwereke nawe afite agaciro mu muryango. Tolong jaga Tante Flora dalam pelukanmu. Winginze rwose Aunt umugumisha iruhande rwawe mu maboko yawe. Berikanlah ia tempat terbaik di sisimu. Ndetse umuhereza ibyicaro byiza, umuhereza aho kuba heza iruhande rwawe. Juga jaga Pak Johan dan juga anak. Ndetse iteka wite ku mugabo we ari we Johani, Mr. Johani. Anaknya. No ku bana be. Jya bareberera. Iyo ni isengesho. Flora n'ibindi tutari kubona neza ariko nyine ni Flora. Murebe. Barazirana. Yaranje yigira imbere. Muko. Harusnya lo tolak ajakan bokapku. Wakabaye wahakanye ubutumire bwa data bwo kuza hano. Kubera ko ntabwo uri umwe mu muryango. Uri umunyamahirwe. Masih bisa datang dan ngeliat makam. Uri umunyamahirwe kuba ugishobora kuza gusura hano mama wawe. Harusnya. Niyo mpamvu rero Family time. Niyo mpamvu ibingibi biba bigomba kuba ari umwanya w'umuryango twembe. Gue senang bisa ikut. Nishimiye kuza hano nkazana namwe. Gue jadi bisa tahu. Mungkin lo memperlakukan cewek kubera ko menye impamvu ituma ufata abagore gutya. Kayak gini karena nyokap lo nggak punya cukup waktu. Kubera ko mama we ntago yigeze agira amahirwe yo kubona umwanya uhagije kugira ngo akwigishe, aguhe uburere buzima, akwigishe ngo umukobwa afatwa ate. Niyo mpamvu ufata umugore uko wiboneye. Suzugura abakobwa, usuzugura abagore, wamugingawe. Kuko mama we ntago yigeze abona ayo mahirwe. Mama we nyine yahise murumva uko byagenze. Bebe, kamu jadi mau besarin bengkel ini gak? Urashaka kwagura ahangaha? Lagi cari tempat baru sih, Pak. Ndimo ndashakisha ahantu hashya ho kuba nakwagurira. Kamu bisa jadikan hobi kamu itu Ubu ni sawa rwose kuba warafashe ikintu ukunda gukora mu buzima. Seperti ini. Papa Ukakigira akazi, ukagigira kariyeri kuri imyaka yawe. bangga sama kamu. Ntewe ishema nawe mwana wa. Papa jalan dulu ya. Rero ndagiye. Ayen. Reka ko mfite inama n'umukiriya, ntimuze gutaha mutinze. Okay. Urati sawa. Zaragiye abafite akazi kenshi, mfite inama. Mau kemana? Ugiye he? Toilet. Ku bwiherero. Kangen mama ya. Mama ndamukumbuye. Kita cuma jadi kalem kalau ke makam mama doang. I wish she's still here. Yifuza ko mama yakabaye akiri hano. Nanjye nuko. Me too. Rebe. Yemwe. Ngomong-ngomong, lu pada gimana? Pas tadi uriyumva ute noneho? Yang pasti kuba Ferry yazanye hano murumva mumeze mute? bukan kita yang ngajak. Agari twe twamutumiye ariko. Yang ngajakin. Papa niwe wamutumiye ngaze tujyane.
Jujur, rero mu by'ukuri sangat nyaman karena Feli ikut. jewe kuba ndi kumwe na Feri rwose bimbuza amahoro, nta mahoro mba mfite. Ya, nggak biasa aja. Ada orang asing yang tiba-tiba ikut. Kubera ko nge ntago namenyereye ko umuntu usurutse hanze yaza akatwiyungaho, ibyo ntago nabimenyereye. Yego ntago murabimenyera. Mama juga kebiasa. Ariko nyuma y'igihe muzagenda mubimenyera. Sih kalau misalkan dia nggak nyaman sama kehadiran Feli. Nah, bener kok. Dia cuma orang asing yang tiba-tiba ada di tengah keluarga kita. Ntacyo bimutwaye, ariko nanone ntago bibuza ko nyine ari umuntu wo hanze ngo wabinjiyemo akaza gutyo gusa bitunguranye. Ndetse byose uko babivuga Feri nyir'ubwite arabyumva. Maaf ya bikin kalian gak nyaman. Mumbabarire kubabuza amahoro. Bukan itu maksudnya. Emang itu Ntago aricyo bivuze. kok maksudnya? Icyo bivuze utubuza amahoro. Tubuza amahoro. Raga, Gak apa-apa gue. nta kibazo ndabyumva. Gue pamit duluan ya. Wenda reka mbanze nze kubasezera. Gak perlu khawatir. Nta mpamvu yo kongera guhangayika. Bakal bikin kalian gak nyaman lagi. Ntago nzongera kubabuza amahoro pe. Karena bentar lagi gue bakal keluar Kubera ko vuba bidatinze dari rumah kalian. ndaza kuva iwanyu ngende. Waje kubikora se? Waje kubikora ukareba ukuntu ngenda nkaca urukoma nkabyinaho, ibyo bita kubyinira ku rukoma. Ubikore se turebe. Uwo ni Raga. Sasa kuri amasaha y'umugoroba uzi yari hari umukobwa avayo yapakiye ibikapu bye. Mr. Johan, Loh. Kamu mau kemana, Fel? ugiye Feri? Mau pulang aja ke panti pak. Subiye muri Feri na nyakubahwa. Tapi ini udah malam, Fel. Ariko burije. Kalau kamu kangen ke panti, Nimba ukumbuye kujya aho wahoze hari muri Ferina, nzakujyana ejo sibyo? Saya mau pulang aja ke panti. Oya ndashaka gusubirayo. Makasih ya Subirayo nyine byo gusubira yapana kujya kubasura. pak. Kindi ndagushimira nyakubahwa. Makamnya Tante Flora. Ndagushimira kuba waranjyanye ku gituro cya Auntie Flora. Ziarah tadi sangat berkesan untuk saya. Tapi Ariko sebelum tambah konflik lagi nanone sama mbere yuko amakimbirane hagati yanjye na Helga na Viro na mukuru wabo Raga akomeza kwiyongera, Helga, Naviro atau Raga, saya pikir lebih baik saya pergi. ntekereza ko byaba byiza ndamutse mvuye hano nkagenda. Mbere yuko abana bawe batatu ibibazo dufitanye bikomeza kuzamuka, ikut saya. ngwino tujyane. Saya perlihatkan sama kamu. Hari ikintu ushaka kukwereka. Wenda ndimo nagenda, mbere yuko ugenda ngwino ngira icyo nkwereka muko. Azana umwana w'umukobwa hano. Inzu ni nk'ibwami n'abakire. Saya Ngo umugore wanjye yapfa. kenangan tentang istri Nta saya. kintu na kimwe rwose kiba kiri hano kiba kigaragaza umugore wanjye. Mau anak-anak saya itu selalu Kubera ko nagomba ashaka abana banjye pikiran ibunya. bibuka ko mama wabo adahari. Ariko njye ndi njyenyine. Hampir setiap hari saya menonton video ini. Hafi ya buri munsi iyi video ndayireba mu rwego rwo kwibuka umugore wanjye. Icara Feri. Ngo nta mafoto, nta video, nta bintu nyine bishobora kwibutsa ko mama wabo adahari, abashaka ko biba biri muri iyi nzu. Tangiye kumwereka video. Kayaknya Sana rwose bize cyane. Menyambut bayi lucunya mama. Makanya semua Hano rwose bari bagiye kwakira umwana wabo wa mbere uri kumuha ikaze mu rugo. harus rapi. sayang, Sheri, kira-kira apa harapan kamu untuk putra pertama kita? ese cyaba ari igiki wifuza ku mwana wacu wa mbere tugiye kubyara? Harapan aku Ndifuza ko bayi pertama laki-laki uyu mwana wacu yazaba afite ubuzima buzira umuze, dan selamat. tekanye, Laki yang se akaba ari umuntu w'umuhungu ukomeye. mirip aku. Ikindi akazaba asa nanjye. Yifuzaga ko umwana azavuka asa nawe. Habis ini Yari yari umwana wa mbere. perempuan. Hanyuma nyuma yaho tukazahita tubyara umukobwa. Mama yari afite icyifuzo ko nyuma yo kubyara umwana w'umuhungu w'imfura, nyuma yaho bazabyara umukobwa. Se bakomeje babyara abana bane batarabyara umukobwa. Dan Vel, Urabyiyumviye sibyo? apa keinginan istri saya yang belum terwujud? Cyari icyifuzo cy'umugore wanjye kitigeze kiba impamo. Kamu itu belum 3 bulan di sini. Baru aja saya Nta n'ukwezi uramara hano. senang merasakan kehangatan di rumah ini. Njye rwose ntajye kumva ibintu byabihindutse bimeze neza. Tapi pak,
ariko nyakubahwa ngo kumva umeze neza ngo kuko ndi hano Saya tahu umva ndabizi untuk dekat dengan keempat anak saya itu sulit. ndabizi ko bigoye kuba wenda waba inshuti n'abana banjye mwumvikane mube nk'umuntu umwe. Makanya saya minta tolong supaya kamu bisa masuk di Budi Dharma. Niyo mpamvu rwose nagusabiye cyangwa se nakwemeye kuba wajya kwiga muri Budi Dharma Supaya kalian bisa satu ruang. kugira ngo mube mu nzu imwe ndetse mwiga ku kigo kimwe. Memang keinginan kamu kan sejak dulu mau sekolah di Budi Ese Dharma. wowe ntiwari umaze imyaka myinshi cyangwa igihe kinini wifuza kwiga muri Budi Dharma? Jadi kalian itu bisa banyak waktu untuk bisa saling mengenal satu sama lain. Rwose kwiga ku kigo kimwe nicyo kintu gishobora gutuma mugira igihe kinini cyo kuba muri kumwe. Ferry. Makasih ya Pak. Nyakubahwa ndagushimira. Kasih kesempatan buat saya sekolah di Budi Dharma. Itu sangat berarti buat saya. Rwose birangiye namenye ko rwose kuba narabonye amahirwe yo kwiga muri Budi Dharma ari ukubera wowe. Sudah lama saya Ni ikintu gikomeye kuri njyewe. pengen sekolah di sekolah unggulan. Karena saya Oze yifuza kuziga ku kigo cya mbere na mbere. Vel, kamu itu harus jadi orang yang Yewe icyo ngushakira ni uko ubona uburezi bwiza nyine ukiga ahantu heza sukses. ku buryo uzaba umuntu ukomeye. Itu adik-adik kamu di panti. Hanyuma ukabasha gufasha bariya barumuna bawe bari muri orphelinat. Kamu bisa menemukan Ndetse ukabasha no gushaka ababyeyi bawe bakubyaye. Shakagira ubuzima bwiza bw'umukobwa ufite amafaranga afashe barumuna be abone ababyeyi be. please. Ndakwinginze Kamu tinggal di sini ya. guma hano sibyo? Hanya sampai 3 bulan seperti perjanjian kita. Guma hano amezi 3 nk'uko twabyumvikanye. Masih gak nyaman. Nukomeza kumva nyuma yaho nta mahoro ufitiye muri iyi nzu, Diri akan mengantar kamu ke pasar. yewe ubwanjye nzakwisubiza muri orphelinat. Mezi 3 nk'uko twabyumvikanye guma hano. Niba komeza kukubuza amahoro kumva ko nta mahoro ufite, njye ubwanjye nzakwijyanira. Ndebe sasa kuna abangaba basohotse ni impanga Kasih Mbak. ariko badasa badakunda ibintu bimwe nyine baba bari aho no kuba bari kumwe gutya nuko ari abavandimwe. Akhirnya ada juga cewek yang bisa lu pilih ya. Bisa double date kita. Hakuno bose buri wese yatumiye sheri we bagiye kuko cyo bita double date. Amakuplo babiri bose baba basohokanye. Jangan sampai lu suka sama gebetan. Umva ntuze gukunda crush wanjye. Suka sama gebetan gua. Nggak mungkin lah. Ntabwo bishoboka ko njye nakunda umukobwa wakunze. Oh, lebih tinggi. Ko njye ibintu binshitura biba biri hejuru y'ibyawo y'ibigushitura. Nikahnya bareng kan? Inyenzi ni ugushyingiranwa nawe sibyo? Ati cyane. Uwa mbere avayo bose batumiye uwo bakunda. Hai, Hai. sorry ya nunggu kelamaan. Bose mwihangane kugutegereza. Bose bagurukira rimwe. Bose bakunda umukobwa umwe. Bajya gutumira rero birumvikana ko haje umukobwa umwe. Bose baramukunda. Makasih. Nta numwe wigeze ubwira izina ry'umukobwa akunda. Iya, sama-sama. Mwakoze rwose murakoze gushima. Harusnya gua dong yang bilang makasih. Ninjye wakabaye umushimira. Kuko ko ninjye wamutumiye. Anjing. Uravuga ibiki? Lebih tepatnya. Kan gue ngajak dia. Ninjye wamutumiye. Orang gue ngajak. Lebih Urakora ibiki? ya kalian berdua yang Ba ngajakin rwose ni ibintu byiza cyane. gue kesini. Mwebwe babiri mwantumiye sibyo? Dan Buri wese yatumiye sheri we. waktu kalian ngajak, gue sengaja pilih tempat. Rero ubwo mwembi mwantumiraga nkabona muntumiye icyarimwe. Nahise nyine mpitamo hano hantu tuba ariho duhurira. Sekalian bertemu. Kugira ngo nyine tuhahurire twembi uko turi batatu. Kuko nabonye ko mwese mushaka ko duhura, ndavuga ati ntabwo umwe twahurira hano undi duhurire hano, mpitamo ko twahurira hamwe. Umukobwa we banza atazi ko bari kumutereta, azi ngo ni uguhura bisanzwe. What's going on? Rero mumbwire ni biki bijya mbere. Azi ngo ni inshuti barigana gusa, kumbe baramukunda. Rebe Guys, sini dong, sini ke bawah dulu ya. agahamagara bakuru barumuna be bose bamanuke hasi azanye pizza baze barye pizza. Avayo wa mbere na Viro. Byababaye shaho yasanze mukuru we Helga amuteretera umukunzi. Amukundira umukunzi. Ayo, kita selebrasi karena kita udah Aga duserebure rwose ko twabashiye kwirukana Ferry mu nzu. Ayo, Baza guserebura. Sha babishye. Bababaye. Bakiraho Ferry bari bazi ngo birukanye.
avuye kuganira na muzehe ntaho bamushyira. Umva ndaguma hano. Katanya lo mau pergi. Wavuze ko ushaka kugenda. Gak jadi. Ariko nyine ntago byabaye, ntago nagiye. Mau cabut atau mau berubah pikiran? Ikindi ni umwanzuro wanjye kugenda no guhindura ibitekerezo se sinjye bireba. Uyarababara. Baguze hanga pizza. Baserebure ko umukobwa yagiye none aracyahari. The Devil King. Nimba ndi queen of drama now the devil king. Nasi makan Ahanga pizza baguze ngo baserebure ko agiye. Abari nawe uyiryaho mbere. Wow. Oh wow, biraryoshye. Oh wow. Watch out. Ndavayo. Berantem nanti bisa saling suka loh. Ibintu byo kurwana bishobora kuzatuma bishobora kuzarangira mukundanye. Nje nkundana n'uyu mujinga. Perempuan hoax. Jelas-jelas dia sendiri yang bilang kok dia mau pergi dari sini. Lagian siapa suruh gampang dihoaksin? Ninde wakubwiye kwizera ibinyoma byoroshye? Ninde wabigutoje? Abagaba nanone bagiye kurya kuri pizza, bahurira kuri pizza imwe. Mwana warekeye kunkurikirana. Mentang-mentang lu kembaran gua. Warekeye kunyirukaho. Jadi ngikutin gua mulu. Siapa juga mau jadi saudara kembar lu? Ninde ushaka kuba impanga yawe n'umuvandimwe? Ese buri umwe yakunze umukunzi wundi. Baserereye basanze bakunda umukobwa umwe. Nta mushenzi we. Tumben banget ya. Sudah kayak anjing. Gake cyane baba barwana nk'imbwa n'ipusi. Gake cyane pe. Ibi ntago bikunda kuba. Ewe. Ugiye he? Ruang musik. Kiye muri studio. Muri studio. Umusore ni umunyamuziki afite studio. Uyagaruka kuno kwirira pizza. Yago pizza waguze ngo uranyirukanye ndayikuryana. Uburyo ka asye. Kuki ubundi uri gukomeza undeba? Gak usah pedean lo. Umva wikwiyemera aho ngaho ni wiyemere. Siapa yang ngeliatin lo? Ninde ukurebye se? Ninde uri kukureba? Kariyemera gusa itacaho. Fata n'ibishanete byawe biciriritse. Okay. Bamusubiza shenete ye. Nubundi abonye ko ntacyo yayimaza. Ugaruke ku ishuri. Kakak, gue duluan ya. Ndebe. Ku ishuri mu gitondo. Hagono mu gitondo nukuza barometa hakuno homework. Umukoro wo mu rugo devoir. Yaza hakuno. Afatika ya mugenzi we akoporere homework nago yakoze homework. Aja. Bisa balik. Vantiza kanya gato. Bisa, gak boleh Nizi minota 2 basi. nggak. Nago gukopera byemewe. Oke, 30 detik. Basi amasegonda 30. 30 detik udah kelar. Gukopera nago byemewe nago wakopera. Punya gue. Merezi kayiyange. Yanga kakopera, yanga kumukopeza. Bayanze gukora homework ngo niniga n'umujama n'umustari. Kanbanze na romete. Araromete ndarayifata. Ikayiyange. Banget sih. Ngerjain PR itu di rumah, bukan Yukorera homework yawe mu rugo. di sekolah. Pana kuza kuyikorera ku ishuri. Bamujinga we. Yanga kumutizika ingo yikoperere homework. Nubundi ntago bumvikana Ferry. Awel. Tayo umujinya gusa. Namazi. Kamuzamura amazuru. Ale. Urebe. Bawel. Jinya gusa. Namazi. Yanze kumutizika ingo yikoperere homework. Bro, pinjam ya. Thank you, bro. Urakoze kuntiza homework yawe. Arayitiza ku mbaraga. Uyu nguyu aza mu bwiherero asangayo Chloe nyamunini. Yaramwihakanye ngo nta nahantu baziranye. Mva raga ndamukunda. Udah setahun. Ciye mu mwaka mukunda. Terus apa hubungannya? None se ibyo birandeba. Nimba umukunda wamaze. Udah dong. Karena lo tuh ganjeng. Va birakureba ko kuri kwibambaza. Ujye umwitaho umwirebeshwa bira. Sekarang lo jauh-jauh dari dia. Byaba byiza ugumye kure ye. Lagian Wibambaza. Kirenze ibyo. lo itu cuma anak panti. Wibuke ko uri umwana ukomoka muri orphelin uri imfubyi.
Raga ntago muberanye rero. Bukannya lo juga ya? None se wowe siko bimeze? Wowe ukomoka ese? We nturo muri Orphelina kwa Mansera? Fana mpamvu yo kuzana ibintu ngibyo byo muri Orphelina hangaha. Luan kan yang mulai Ariko niwo bitangije. bakal berubah kayak gini. Ikindi ntago nari nkwitezeho ko wahinduka gutya. Ini karena pengen dianggap gaul dan sepadan sama Winduka kugira ngo abantu bagufate nkaho uri umuntu urenze. segini pentingnya banget buat lo. Pel, lo nggak bakal. Umva Ferry. Gue kan. Nizere ko utazantamaza sibyo? Urabitekereza yikize. Urumva nzagutamaza. Rowe yageze hano ahisha ko aturuka muri Orphelina. Asiba hakuno amafoto yo muri Orphelina. Inshuti ze zirinjira. Bafata telefone. Umwana wari guposti buretse. Saja kali kalau nggak usah pucat gitu mukanya. Siko iki dusara ku maso hangayitse utameze neza. Ngapain sih kepo aja? Udah sana. Kubera iki mufite amatsiko mufite nayiki. Bari bamufashe. Arabanje asiba ibintu byo muri Orphelina byose arabisiba. Yakanye mugenzi we bakomoka hamwe nubwo ashaka ko ari umuntu umenya ko baziranye. Ikindi kandi akunda Raga ibintu byo kumwibambaza bigabanye. Masaha yo gutaha ni mugoroba. Uyu nguyu karebanze kumutiza. Tugiye mu rugo se? Uratashye? Gue udah ekskul, cheers. Terus balik jam berapa? Hari imyitozo ari buze kujyamo. Urataha ryari ni mugoroba. Nanya-nanya. Kubera icyo bimbaza? Ku cyumba zigenda butahire. Bagus deh kalau gitu. Sawa. Kacau. Umukobwa arabanza kunyura mu myitozo. Yuk ke lapangan yuk. Udah ditungguin sama teman-teman untuk latihan. Tugiye mu kibuga rwose hano baragutegereje. Nyamuni na Vayo ni Kurowe. Guys, welcome to the cheerleading club. Sebelum Bose bakaza muri cheerleading clubs. kita mulai, Mbere yo dutangira, kita semua yango rwose tubanze twishyushye. dari lo count 1 to 8. Ndetse turatangira tubara guhera kuri 1 kugera ku 8. Alright, mutar ya. Turakurikiza clockwise. Okay, let's Kwango nuguhera iburyo bagana ibumoso. go. Ibi bita clockwise kwa kundi bisaha bigenda. Yo. No akaba ari ikindi bita anti clockwise guhera ibumoso mugana iburyo mukaza gusubiraho mwatangiriye. 1, 2, 3, Yeah. 4, 5, 6, 7. Ubwo ibyo ngibyo mushaka guhicyo mubimaza nyine. Ubwo wenda ushobora gusanga bitajyanye ariko nabyo urabimenye. Umenye ko clockwise ari uguhera hehe? Guhera iburyo ugana ibumoso nano kongera kukagaruka andi watangiriye. No anti clockwise guhera ibumoso uzenguruka ugana iburyo ukaza kongera kugaruka watangiriye. Ni ibyo ngibyo. Second half, kuncinya untuk player pandangan Nyam. untuk ke depan, jangan lihat ke bawah karena Iyo byitozo rwose bari gukora. player harus mempercayai back. Oh, Nyam. sekarang gue mau salah satu dari junior untuk Hakuno n'abasini abavuye wagiye kujya aba junior. Big Felly. Ferry niwe uraza kuba ahangaha. Gue belum Baterura nawe azamuka ajye hejuru. takutan terus kapan bisanya. Rwose nutinya uzabikora ryari? Vayo ibintu by'ubwoba byikuremo. Nubitinya uzabikora ryari? Ikindi kandi ni njye ndabadu rufatiro ugomba kunyizera. Kurowe avayo. Gue takut. Mfite ubwoba. Harus percaya sama tim. Mva ugomba kunyizera. Percaya. Kwizera ni rwo rufunguzo. Ugomba kunyizera. 5, 5, 6, 5, 6, 7, 3, 4, 8. 6, 7, 8, 1. Half. Zamura umukobwa hakuno. 6, 7, 8, 1, 2, Kurowe. 4. Kurowe aramurekura bishaka. Amurekura bishaka umukobwa yikubita hasi. Ferry. Kurowe yamubwiye ati Raga umujye kure kuko ndamukunda. Jalan sendiri kok. Umva nakwigenza. No. Jya mu mugongo ariko nkujyane. Yihagarara agomba kwigenza. Uyu ni Jordan ni musaza we. Baramwadopse nyina asigaye abiwabo. Kaki lu sakit, Vel. Let me help you. Reka ngufashe Ferry. Aramuterura. Tunggu. Buretse gato. Jordan tunggu. Jordan buretse. Reka nigenze. Gue gak mau kata lemah. Ntabwo nshaka kugaragara nk'umunyantege nk'imbere ya Kurowe. Nyamunini ni utumye ngwa. Nshaka kugaragara nk'umunyantege nke. Ntabwo agomba kugaragara imbere y'umunyantege nke.
ntabwo agomba kugaragara nk'umunyantege nke imbere y'umwanzi we. Crowe arekuye Ferry yikubita hasi abishaka kubera ko Ferry akunda nde nako Crowe akunda nde akunda Raga. Ndaje dukomeze ndumva bintu ndaje dukomeze episode ikurikira. Ndabashimira cyane, ndabakunda. Ciao ciao.